Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşler, ağalar, eceler, inilerim, karındaşlarım. Sizlerdi 11 aydın sultanı bolgon ıyık Ramazan ayının jakındaşı menen kutuktayım. Bul ıyık aydı Allah Taalam sebepçi kılıp, üybülöbüzgө tınççılık, amançılık, ırıs-kıvısta molçuluk, ata-enebisiň densoluklaryny bekem kılıp, ömürlerini uzun kılıp, bakıvat yaşoolary bersin. Oğul kızlarыбыз adep ahlaklı bolsun dep Allah Taaladan soranıp ketebiz. Dua kılabız. Eme Ramazan demekçi, bul Ramazan ayında Allah Taala özünün meerimin, ırayımın, any menen çoğu bizdin kılgan gataçılıklarыбызdy, günöөлөрübüzdü geçiriyor ayı bolup eseptelet. Bul ayda biz içki dünyabızdy tazalayыбыз. İmanыбызды bekemdeybiz. Adep ahlakыбызды toluktayбыз. Çöýrebüzdögü bir tugandarыбыз menen taarynışyp ketken, je bolboso mamilebis solgundap kalgan tugandarыбыз menen, jakyndarыбыз menen kayradan mamilebizdi bekemdey alabыз. Kayradan jakşı bir darajaga çıka alabız. Aytor ayta bersek, Allah Taalanın meýerimi, ırayımı menen, jürektördün tazalanyşı menen kayradan jakşı bir taza insan boluga çoň bir mümkinçilikler bar bul ayda. Allah Taalam bul ayda özü hadisi kutside aytkanday, adam balasının kılgan ibadatlarının bары öz üçün. Al emi жалгыз orozo men üçün deydi. Bul orozonun sıylığın men özüm berem deydi. Allah Taala orozonun sıylığın bul dünýede dagı, ahirette dagı çoň kılıp beredi. Erkibizdi bekem garmap, sabardуулuk menen nafsibizdi tarbiyalap, bul ıyık ayda orozonu başlasak, bunun natijaların Ramazan bitkende bardığımız özümüz görüp gübe bola alabız. Ramazan ayının uşunday bir ıyık, bereketli ukmuş ay ekenin belgileş üçün kiçineke bir misal verem. Balkim buga gülösüzдөр. Men köpünçe Amerikada yaşap жатқан musulman bir tuğandarga kayrılıp жатқан üçün şu Amerikadan misal verem. Amerikanın prezidenti Joe Biden eger bizge aytsa, uşul Ramazan ayında 30 gün orozoňordu tutkula, men sizlerge köpten beri kütken green kartıňardy, pasportuňardy berem dese, biz kanday hılas menen, kanday berilgendik menen oşul orozonu tutat elek. Bul men jönököy ele misal, oylanyp elestetip görüňüzler dep aytyp atam. Ukmuş bolat ele. Emi bardığımızды jaratkan, alamdardın egesi bolgon jaratkan Allah Taala özü ubada berip atat. Bul orozonun sıylığın men özüm berem dep. Demek biz Allah Taala'nın jaratuuçunun sıylığına jetiş üçün, tübölüktü jaşoobuz bolgon beyişke tatıktуу boluş üçün albatta bul Allah Taala'nın buyurgan parz ibadatını atkarışыбыз керек. Paygambarыбыз aleyhissalatu vesselam dagı hadiste mınday deydi. Kimde kim Ramazan ayında soğubun Allah Taala'dan kütüp, iman menen oşo Ramazanga işenip, Allah Taala'dan buyruk dep işenip, eç kimge bul orozo tutup bir dep görgözü jolunda emes, uguzu jolunda emes, çın ihlastan orozo tutkan bolsa, Allah Taalam anın burunku günöөлөрünün baaryn geçiret deydi. Karasaňızlar, iman menen, işenүү menen soğubun Allah Taala'dan kütüp biz bu ibadatты atkara bilsek, Allah Taalam bizdin kılgan günöөлörübüzdün baaryn geçiret eken. Ramazandın paydalary öte köp. En birinci densoğluğa, içki dünyögö, aň sezimge, koomgo, jeke adamdın jaşoosuna, tartipke saluuga, koomdun içindeki ıntımaka, bilimdike, jardamdaşууga, aytor esептей bersek, tügöngüz geremetlerge bayay. Bul ıyık ayda men sizlerdi baarıňızdardy, erkiňizlerdi bekem garmap, nafsiňizlerdi tarbiyalap, uşul ıyık aydın bereketin, Allah Taala'nın meerimin, ırayımın alуу üçün, uşoga jetiş üçün orozo garmaganга çakyram. Geliňizler, nafsibizdi kiçine de bolsa tarbiyalap, Ramazanga girip orozobuzdu garmaýly. Buyursa 2 April günü orozo başlanat.
1 aprel geçinde gün batkandan keyin 30 gündük orozo tutkanга niyet kıldım dep niyet kılabız. Kuptan namazdan keyin tarawihke başlayız buyursa. Oşonu menen 30 gün boyunça orozobuzdu бүтүрөбүz. Бул орозо бүткөндөн кийин өзүңүздөр жогоруда айткандай укмуш сонун нерселерге күбө боло аласыздар. Эми ар кимдин ошо ниетине, иманына, деңгээлине жараша Алла Таалам ошого жараша өзүнүн сый урматтарын берет. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтат, орозо туткан адам үчүн эки бир чоң кубаныч бар дейт. Биринчиси бул дүйнөдө ооз ачып атканда ушунчалык кубанат дейт. Себеби ачкалыктан, суусагандыктан келип, ошол кайрадан Аллахтын берген рызкысы менен ооз ачып атканда адам баласы кубанат. Чындап эле азыркы илимде дагы, медицинадагы тактап кеткенде адам баласы тамак ичкенде, ошол азыктанганда адамдын ичиндеги бактылуулук гормондору да ойгонуп, өзүнчө бир бактылуу болот экен. Экинчиси, эң чоң бактылуулук дагы ошол Алла Таалам өзү вада кылган сый урматтуу көрүш үчүн, бейиштин төрлөрүнөн орун алыш үчүн акыретте Алла Таалам бере турган ошол сый урматка жетүү болуп эсептелет. Алла Тааламдын өзүнүн колунан ошол орозолор үчүн ачылган, бейишке коюлган Райян деген эшиктен каякта менин орозо туткан пенделерим келсин, бул орозо туткандардын баары ушул жерден кирсин деп бейишке сураксыз сатыгы жок Алла Таалам ошол орозо туткан пенделерин бейишке киргизет экен. Албетте орозо тутуу бул жалгыз эле ачка калуу эмес. Орозо тутуу тилди, дилди, колду, көздү, ойду, пикирди дагы түздөй турган ай. Орозо ошонусу менен орозо. Буюрса булар жөнүндө биз орозо башталган күндөн баштап кечки саат 5-тен 6-га чейин 20 мүнөт, 25 мүнөт Куран хатим кылабыз. Ал жерден Куран хатимди чогуу окуп 1 ай боюнча буюрса кадыр түнгө чейин окуйбуз. Куранды ал жерден баардыгыңыздар онлайн түрүндө түз эфирде катышып, угуп, чогуу кайталасаңыздар болот. Кадыр түн келгенде ошол окулган, кылынган хатым менен буюрса биз өтүп кеткен жакындарыбыздын арбактарына багыштайбыз. Алла Тааланын жакшылыктарын тиленебиз. Экинчиси ошол жерде дагы буюрса Рамазанга тиешелүү суроо жооптор болот. Хадистерден, аяттардан маалыматтарды буюрса берип турабыз. Рамазан айында буюрса чогуу ибадаттарыбызды, орозобузду чогуу кармап, чогуу ооз ачып дегендей буюрса жакшылыктарга күбө бололу деп көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.